Make the ground shake. Podedes explicarnos quenes sodes? Somos os alumnos de quinto e sexto. En que centro estudades? Estudamos no CEIP a Gándara de Moncorte, de Lemos. Que queredes facer relacionado con xornalismo? Queremos facer o noso propio xornal. Non me vos o xornal? Faladoiro. Que queredes facer con esta actividade? Queremos ser xornalistas durante un ano. Faremos debates, usaremos as TIC e pasarémolo moi ben. Desexamos que o noso xornal vos guste. Make the ground shake.